Ho nahu ha holongi si boru namana luhona alani burjumi labo mi hatami senang mau jono bila bumi ho nahu ha holongi toho maho boruni rajai serep ni rohami songon dainangi ikoko nama nalang saut dia marjanjian duka sapa dia asona gopuho saleleng mangoluan holan Tuhan basah topui hol solas niroha nani bagas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho majalo ngagope rohaki laho mangalako gabe parsoduki haholong aku toho maho boruni rajai serep ni rohami songon dainangi ikoko nama nalang saut dia marjanjian duka sapa dia asona gopuho saleleng mangoluan holan Tuhan basah topui hol solas niroha nani bagas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho majalo ngagope rohaki laho mangalako gabe parsoduki gabe parsoduki gabe parsoduki sadarion hitana dua majalo tada ni holongi rap mangudukan hatata
sirang hitana dua holoki na tubuh sian rohaki holomido nama calowi sadama hitana dua mulayon rodi saleleng ni leleng na rade dua mangihutoko haholongan manang natu dia beholang poan Jono tulang bumi bawa sampai kau tu ho upasat holong
Ulay kami madomolan dari Tuhan, tak mengubima buat setiknya di basa-basami, bui marpungo kami, tugasan kolom nasian koi, keluarga besar, berubah sebagai hasil mutu padana, song-song lima, nang keluarga besar Mapau sebagai paturu, ima mina berencana kami, dalam mempuan anak ini kami. Lau gereja secara pasu-pasu terbagas. Hari Tuhan, semua pasal perjalanan kami, asabui materi itu orang nasian koi, atau pasu-pasu perjalanan kami, patalu kami, koi kami berhubung bagi kami juga saat orang kami nasian koi. Sok-sok lima, nang terhadap mana nafsu. Nani kapasiun kalau mengalir pas-pas puasa ni orang itu mengalir guru isu asubui petang sidai tugasan tolong doa atau mengalir Tuhan upadakan mulai kami mempelajari nami yang menuju ke Jomi tugasan orang yang anak dokter di Pepadia makanya kami itu amin.
gabi sa daging. Alit Tuhan, ilahod na jong di julong, mangila sa rando paso-paso, tuwana doktor ni Huriamon, nanay pasautan pagdungan sa repon sa dalyon. Asin paruham, sa ruhang manasida asa gabi binamartuwa, jangan datang pasangan pengguar ngayon na bayi. Alit pagdungan Saudami jalan rumah nasiya asa siya na muka sa menuju na persalpon nasiya asa dirawati holong dami dohot nasmeruha sa tangan matangang nanon ali Tuhan ibagasan gawad ni anakmu Tuhan Yesus Kristus separuh amin pagkabahit sa kita nomor 25 walang ayah salim at edehon. Si Patuloso may Tuhan na marohan na pagpagas na di atas batumana. Iarope udan putri mga latap patakutan, jala pupe haba-haba panondong bagasi, dam na marupa ay batumama do ujahan na. Alay ng bagyataki hapidang niulahon, ima si Patuloso Tuhan na moto na pagpagas na di atas rehi, ay apapuri alupo itu. Dungi rono udah putih malatak mata kunjung turma dot haba-haba mando bagasi ge maruk mama pola tung marokso itu sampai baca ada lingkungan apa masalah ina di ayat 24 asa nabi hataki jadi bagafon si Patuloso may Tuhan naroha na bagasna di atas batu mang Hatum dan nagarujahan di bangsa para masyarakat menangking bahkan asa na pinggir hataki si Patuloso itu mengaruh na peribagas na semua setiap orang yang mendengarkan perkataan kuning ia sama dengan orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Pertol dari segi bahasa hidup makian lebih upah umapi dua hata batak ya si Patuloso itu mengaruh na peribagas na di atas batu mamak berarti bila terkena ada di atas batu ada nama raga batu ada batu orang mistis ya ada batu nama iki batu peo mol berikat mol bola mol pita ada ni harus kadoan iki nak kena berapa pira tak kau buat malat ada di atas batu mamak dan kemudian jadi ala ni bahasa pasre saudara pada motor karogan iman dengan nama nangiro do makruh kata di bata iman na pajak kebegasna merunda di atas batu mama raga pagkana masa nama rodo merunda kaya bermotor dan jalur pakalanya mau jadi na dohata ne
di Batak berharap membangun satu bangunan, ya, termasuk dekat Simurukon, berada membangun gereja dulu, saja biaya yang dibutuhkan. Lah saya ditotong sama kadongan bisa saja orang membangun satu bangunan yang indah dan cantik, ya. Bodoh halak manuhur piga bawin, ya, alay tayo ma. Nah paling parah, bodoh hampir ratusan juta menjauh gereja, tapi bagaimana perawatannya? Biaya apa itu gereja? Alay berhari perawatan di gereja. Mungkin hanya memerlukan 5 juta deh. Langsung itu pembebasan perkawinan. Yang gudang istirahat tas bahasa sebagai orang kondisi. Ya, memang kadang-kadang orang harap dapat rokok. Lalu mengubah dua satikan, ada jumpa rokok lagi yang mencari masuk. Naik dulu orang ini. Oh,
jalaw mandungas saripe. Di bahini tangihon jalaw kamumay di bagasar muna. Hatay di bata tarimo turu di padungan saripio ni alam Kristen. Dong dito pa di batay jormay di lumang. Dang jadi punjung jormay. Ubay naman di beras ada panguluhi ubay naman na. Aku penindok para Jesus do. Alanita do kung dibawa do amana do inana. Patok pulilina tunan yulina. Nagkabisa na ino na sida na buhay. Asa dada dua na sida. Tunggu sa nadagin do. Bangi do para Jesus Kristus do. Ganap na palakon na yulina iya suala marmainan. Na palakon po sa do. Pangalakon do nambot na silangin. Atong na pinadung mo ni bata dan jadi silangan ni Jolma. Tangan nama na idok ni hatay di bata tu bawai. Habang ka bawa, hawalan ano pa dito Nabi. Sungang Kristus na makahulog rin, jalan na mga liyo, duli na mukha sa asa di parbaliyay. Dumi sa mga hatay di bata tu bulubuya. Duli ka para puwan mabawa Nabi. Sungang pangabuhin na dito ay bawi ulo ni padutana. Sungang Kristus ulo ni huli. Arani, ganun bawa ikaw mangulungi, makahulungi pa dito Nabi, sungang diri na. Ikaw totong maroha matureho, manjaga doon mga ramuti. Sungang tulagis na manjaga doon mga ramuti hulihan. Akap ni ganun puro taman jalapurman. Marhabayan dot marhasitongan. Bagi jala marhatan lapu. Ikasonido berburu merlupa bawa Nabi. Hinarhami hamnadua ikotoktok marujaan di hatan di bata. Jala toktok martor neroha. Buat hatumanon. Masurufan dohot masih tangyanan. Pasinong ngolong siyan pangalawa sa turik. Imagichan ni Roha, hamrukon pergabuson, akahatan atau keras, dohot nasa rumang ni hajatan. Bayan maharong ni Roha, las ni Roha damian dohot akka na masih pasangapan. Itu si hot mahmu ditubuh ni Roha, nagabitan dari pasar muna. Jalan maharong ni Roha, nagabi ihot-ihot, isuli udah melingkan. Jana dami di batang na sumurong sa San Oroha, iba mga ramuti akati-hati do pikiran mo na di bagasan Kristus Jesus. Alani habat hata di batang ang binigyan mo na. Dumadito siya mo hatay di batang tari mo tulu di padamasarubay. Atong malasong ni. Alo siya masukot-sukunon di daban di batang doon bujuro di huriyan na bumudasan. Naman kumain ng jumulo do ali panguli alek saud purba. Ulo makajojok ko di jod bata ng bosalon. Do di jod nakalungan na pangudison. Na di pangidoro hando. Jumilawati Juliana Burumarpal nari monggar dengan pusaripe. Ulo do makawala na siya nasaroha. Dan pangulahon siya nasagugu. Kalau dah marparangian parangian bajira batu bana, kalau dah mengajar jagoan itu sudah marparangian, kalau dah mengajar jagoan di bagasan hurum dan lapas merola, jangan lalu marparan, nasutu papolhon, mana tarik kolam di bana, pemalisiran kabar kemasabut, berasal ham maulus lalu, naik, dok maulus na, orang saya di pagi itu lima. Bendawati Juliana Burumarpal Narudu makajojok ko di dalam jembatan Buat dijuru nakadang na pemudison Na di pagdaraham do Syalik saat martuawan Gabi sinabuk mo Para makaliban siya nasaraham Dan pangalaman siya nasagugun Jalaw na marpadan Mga luduki para masarapan mo na Pagwa
Eko, Oro makaulong ibana di tikiasan ni Rohan, di tikipasahiton, Oro masa pangguso dos taonan, jangan satu pamilok ko, banang tadi ko nung ibana, pa'y malis silang hamatay ka masugod. Walang sadarhan, mga saluk na dok alos mo, olo sa ini pagkuito ni Mao. Olo sa ini pagkuito ni Mao. Na po soy di bata don na mga taon mo marhiti-hiti kung di bata ama anak dokter Rubadido mandoklo mo na pinadungo di bata dang jadi sirangan di Cholma. Amen. Jalo mo paso-paso sa ito at di bata. Di paso-paso jala diramuti Tuhan di bata ma. Di sordakon Tuhan di bata ma buhina Tuhan mo. Jara asima rohana midam. Didopakon Tuhan di batama buhina Tuhan. Jara di pasorhon madabena tutod di munabi. Amen. Pasu-pasu na godang rade diho, Tuhani patupai sadarion, jalo mahatanai gabi mohaling olum, pasu-pasu na godang rade diho, Romaho sajalo
Amin. Tapasa pilihan di berasa Allah. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hasudungan roh aku tunasonan pikiraku nungasaut sakatai nungasaut bogastai saut doha media nasonan pikiraku nungasaut sakatai nungasaut bogastai saut doha media sada beau doto pinasadan itu ata roka puga behoina donaki saur matua hoama Jaga.